دما و شاد بیت گهدارن هجیا هیوی دارمون دن آوروشک خوشتون شاهین بکر سورکلی باره و دانستنا ایروج ده از جوار برهمک بسر نویسا چادرن لسر قومه بخوینم که من سال 2008 نویساند چادرن لسر قومه لهمی آلیان دریای کج قومه دارک تنه جی جوه دفراکو تو دبیجی قی خوده جی بیر کریه تنه جرهیه که زفت کری یا که وک مارکی رش دناف دریای قومه ده جی روجهلات بر روجافا دکشه ویده و هنک چادر جدور و خویاد کن هر کو تو جوان نزدکتر دبی دنگ مروفان بلندتر دبه بیتر دنگ زاروکان کینوان کسین تفجن و زاروکین خودنا و گرما دو جهیده که راده یا و 44 در باز کرنه کردن جروجلات ده سال 1908 ده وارن خواه لشون هیشتی بونه خواه گیهانده بونه باشور کردستانه و جوار در باز عراق بونه بگمان یه وان چادران ده همی جه کردستان نهاتنه جبر که گلک جوان دوره بریوه ده چادره که یان ده کامپه که ده جدایی بونه روش باش کاکا سر چاوم فرمو دانشه پیاکی 51 سالیه لیب مزنتر خویاده که چه به سر وان ده هاتیه او لوه بریاد ناوبراز سینورین عراق و اردنه ده جوالات خود دور چه دکنه هنک جوان پیشمرگه بونه هنک ایدن خواب سیاست کردی و مجول کربونه و هنک سوسیالیستین لدز رژیم کمار اسلامی یا شنا رژیم شاه ایران گرتی بونه او جبر ستمه و ترسا گرتنه یان توج تهلوکه یا بدار خستنه رویابون و خواگیهانده بون عراقا به سرداری صدام حسین نیار مزن یک کمارا اسلامی یا ایرانی هنکن جیین رویانی جی سیاست مدار بونه و افرسند به دست خسته بونه به هیویا که خواه بگینن ولاتکی اوروپایی رستم یه نها 51 سالی دماج کردستان و ایران در کتبویه 25 سالی بود و بون 26 سال ده چادران و کامپان ده دجی و نها دو دستبردانا جی کامپان نزدیکی بغداد جی ترسا که عربین جبو صدیم پشکر یان مسلمان تندره وان لور بکجن خواگیهاندن سر سینور اردن هنجی به هیوینه که حالاته که اروپایی لوان خودی در که لی حکومت اردن ره ناده او سینور در باز بکن ریخستنا پنابران یا نتوین یا گرتی جوان روان چادران بجه کرنه نان و آوه دوان و کارمندن و بزاوا دیتنا دولته که هنکان جوان بپجرینه دکنه لی نه حسانه دم دوید دم جی لور پیوکه بی بیوانه و بون 26 سال رستم لبنده هاتنا ویدمه چونی کاکا رستم روشی لیرا چونه ده پرسن بخواه زور خراوه کاکا رستم برسی ویده بله روشوان گلکی بده دل کافران به وان زاروکان تشویته وک دهید گوتن کچولاوین تدبیجی قی هما وک متن بجی جناف قومی درکتن وسا دیاره که چقا تکچونا کاربدستیا صدیم جبو کردن باشور بسود بو جبو وان کردن لور انجامک بد دای چاوا بیاجی وان خواد کامپا نزدیکی بغداد ده بجه کربون نانو آف با وان هبون و زاروگ دچون خوندگه چقا نیکه نورمال بیاجی آنها ناو کرد دچاوین گلک عربان و اسلامیین تندره ده رش بویه جبر که کردین عراق پشکرین امریکانه دبیشن
د ناو 26 سالên derbasbûnî de gelek kesên ji koma yekem ji warê xwe dûr mir. Bi taybetî ji ewên ku di dema derçûnê de bi salên xwe li zor pênceyî bûn. Lê hinekan ji endamên koma yekemîn bi sedbelayî xwe gîhandibûn welatekî Ewropayê jî. Bi rê ve her wiha li welatê Ewropayê dîsa ketibûn kampan. Lê li dawiya dawiyê hatibûn pejirandin û qe nebe ewlehî û pereyên nanezikê bi dest xistibûn. Hinekan jî baştir didîtin xwe bigînin Başûrê Kurdistanê û wê bi zavê bikin ku li wir bimînin. Hinekan ji wan xwe gîhandin rêxistinên rojhilatî yên li Koya û li wir man. Rostem ji gundekî nêzîkî Serdeşt. Li wî gundî 4 hektar erdê wan hebûye, xanî û darûber, her wiha çend mîh û çêlek. Erê, ew endamê rêxistineke siyasî ya Kurdî bûye, lê çi caran çek hilnegirtine, ne jî kesekî di siyaseta Kurdî de navdar bûye. Li dû ku komeke ji ciwanên Kurd ji aliyê karbidestên nû yên Îranê ve bi mirinê hatin sizakirin û milîsên rejîmê ew dan ber guleyan, Rostem biryara derketinê da. Di quncekî dilê wî de berê jî meraqa derketinê hebû. Wî wiha texmîn dikir ku dê di nav çend mehan de li welatekî Ewropayî be. Behişta li ser erdê bidîtina wan. Lê waye tevî 51 salên xwe di çadireke ji xweşiyê û hêviyê vala de ji her derê dûr dimîne. Bi ser de 3 zarokên wî hene. Diya wan pêş 3 salan di kampalê nizikî Bexdadê de miriye. Keça 3 salî ya ku li 2 zayînê sêwî ma delala li ber dilê bavê xwe ye. Her duyên din lawin, 5 salî û 7 salî. Rostem dereng zewîcî bû. Minalan çî dikin? Tenduristiyekan baş e? Dipirsim. Lem cehennemî req û rût de etwanin çî bikin? Dibêje. Belê, mavan zarokên bêtawan dikarin li vê beriya qûmî ya di vê germa havînê de bûye wek beşekî ji docehê çi bikin? Dîsa jî li ser lingan in. Tew dikenin jî fêrî vê şêweya jiyanê bûne, wek dibêjin pêr re rabûne. Zarokekî ji şûneke din hatibe û ji nişkan ve ketibe nav rewşeke wiha heye ku nikaribe mehekê jî li vir bijî. Lê van zarokên li vir tu dibêjî qey nexema wan e. Lê jin û peya her yek ji wan wekî ku dibin barekî giran yan dibin îşkenceyê de be xuya dikine. Çirûskeke biçûk ji hêviyê, hêviya ku sibe nebe du sibe nebe hefteyeke din, meheke din, saleke din li Ewropayê bin. Wan li ser lingan dihêle. Siberojê xwaxistiya nav mijekî dagirtî ji wan ve naxewîne û bexteweriyê konê xwe ji nav hiş û ramanên wan bar kiriye. Di xewinên şevan de rastî kabûsan dihên û qîrîn bi wan dikeve. Lê car caran dilê xewinê bi wan dişewite, bi destên wan digire û wan dibe dema zarotî û ciwaniya wan dibe navdarên biber, rûbarên avê û kaşîn Kurdistanê. Xwezî bi wan deman bûya. Rostem qedehek çayê pêşkêşe min dike û bexşandinê tika dike çimkî nikare çi xwarinê bide min. Çayê vedixwim, cigareyekê pê re dikişînim, lê dû ku yekê didim Rostem jî û dû re radibim ser xwe, carê bi 2 çavên vekirî li wan çadiran û xelkê di nav wan de dinihêrim. Tiştekî ku bikaribim aniha ji wan re bikim nîne. Ez jî wek wan xwe dispêrim peyva Xwedê. Lê di dilê xwe de lomeyan li Yezdanê dikim ku çawa dihêle mirov ta vê radeyê stûxwar bimîne, biêşe, bikişîne û hêdî hêdî bi can û giyan bimire. Di van çadiran de çîrok û trajediyên ku hezar pirtûkên qalin jî tê re wan nakin hene. Serpêhatiyên bi xemgîniyê û hêztiran û keseran dagirtî, serpêhatiyên ku cih girtine û veşartî mane,
وەک تۆڤێن di saleke bêbaran de dibin xweliya hişk de mabin û ji aliyê mûriyan û hêrkêzikan ve hatibin xwarin. Xwe hefêz kak Rostem, omîdwar im serkewtû bin. Ba Kurdekanî derawa yardimman peyvên dawîn nagihên guhên min. Lê dizanim ku ew ji Kurdên li derve û hikûmetan alîkariyê dixwazine. Lê va hêviya wan, bi taybetî ya ji Kurdan, ew jî ta radeyekê wek tova dibin erdê hişk de bêyî siberoj mayî ye. Hikûmetên Rojavayî li Milê din êdî ji ber penaxwazan û penaxwaziyê vedireşine. Du mehan li Dûserlêdanê di raporteke nûçeyan de dixwînim ku Swêdê hejmareke ji wan penaxwazên Kurd wergirtine. Kêfxweş dibim û hêvî dikim ku Rostem û zarokên xwe jî di nav wan de bin. Belê dostên hêja, hêvîdar im naviroka berhemê ji aliyê wêjeyî û ragihandina wateyî ve sûdmend bêt, de bi xatirê we ji bo niha ta hevdîtineke.